neka nas milioni krenu ka Vračaru, neka dođe srpski patrijarh, neka u milosti i radosti krenemo na mesto gde će se vratiti kruna na glavu srpskoga kralja, a krunisati Srbija. Da su Bunjevci bili priznati kao autohton južnoslovenski narod, kao grana na slovenskom stablu, zajedno sa braćom Srbima. Mi dobro znamo, a znaće i cela Srbija, da bez kralja ne valja i da je jedino pravo kršteno ime otadžbine, kako nas je učio naš sveti patrijarh Pavle, Kraljevina Srbija! Neka podignu ruku sa 3 spojena prsta svi oni koji su za to da pokret obnove Kraljevine Srbije razvije svoj barjak ponosno i na izbore republičke izađe samostalno. Ko je za? S verom u Boga za kralja i otadžbinu. Živela Kraljevina Srbija, živeo pokret obnove Kraljevine Srbije. Tako nam Bog pomogao, braćo.